Žene na prvim borbenim linijama tokom Prvog svjetskog rata postojale su u samo dve vojske, srpskoj i kasnije ruskoj. Zato je pojava srpske narednice Komite Slavke Tomić u Solunu 1916. bila svojevrsna senzacija. Izazvala je pažnju britanskih i francuskih ratnih izveštača, fotografa, snimatelja, pa čak i slikara. Više od 100 godina kasnije, upravo njihove zabeleške i fotografije jedino su što znamo o ovoj skoro mitskoj junakinji. Saveznički listovi nazivali su ih heroinom Velikog rata, maskotom Balkanske armije, pa čak i srpskom Jovankom Orleanom, što su delili i Sofija Jovanović i Milunka Savić. U februaru 1916. britanski Daily Sketch i Daily Mirror prvi put objavljuju njenu fotografiju i pišu o 18-godišnjoj narednici u srpskoj uniformi, predstavljajući je kao simbol jedne nacije koja se ne predaje. Ubrzo zatim i francuski mediji posvećuju naslovne strane. Francuski izveštač Gilles Rateau opisuje kao nežnog lica, gotovo dečijeg, ali pogleda koji se mršti kad čuje reč Austrougarin ili Bugarin. Slavka mu je ispričala da je u rat ušla kao običan vojnik, da je ranjena kod Sarajeva i da joj je metak ostao u kolenu. Uprkos tome, unapređena je u čin narednika zbog hrabrosti u borbama protiv Nemaca. Kada joj lekari izvade metak iz kolena, rekla je, vratila bi se odmah u borbu u nove srpske bataljone koji se formiraju u Solunu. To je, kažu, bila jedina želja. Iako o njenom poreklu ne postoji ni jedan pouzdan domaći izvor, putevi ratnih operacija ukazuju da se najverovatnije priključila gornjačkom odredu negde sa početka 1914. godine. Jedinici koja je prodrala duboko u istočnu Bosnu i stigla do samog Sarajeva. New York Times je pisao da je bila među komitama Voje Tankosića, ali srpski izveštaji to ne potvrđuju. Sigurno je samo da je ratovala u redovima srpskih dobrovoljaca i da je njen put bio isprepletan sa borbama četa koje su neprekidno menjale frontove, od Bosne preko Makedonije do Soluna. U novembru 1915. godine francuski slikar Almeri Lobel Riš naslikao njen portret, a Slavka ga je lično potpisala ćirilicom. Sačuvan je i kratki snimak u Britanskom kraljevskom muzeju, na kom srpska ratnica stoji među saborcima, razgovara sa oficirom, osmehuje se i prihvata cigaretu koju joj nude. Ta scena, kratka ali dragocena, jedinstven je filmski trag o jednoj srpskoj ratnici iz Velikog rata. Francuski novinari opisivali su je kao visoku, jaku devojku, držanja i stasa mladog sportiste, lice koje otkriva hrabrost i nežnost. Na njenom šinjelu videlo se ordenje, dokaz da nije bila samo žena u uniformi, već borac koji je 2 puta zasluženo nagrađen za hrabrost. Jedna anegdota iz Soluna posebno oslikava njenu narav. 2 grčka vojnika opljačkale su joj na ulici, uzeli joj novac i nestali. Slavka je 2 dana obilazila grad dok ih nije pronašla. Sama ih je oborila na zemlju, uhvatila za kragne tunika i odvukla do policije. U džepu jednog od njih pronašli su njen novčanik. Iako je u savezničkoj štampi bila slavna, u srpskoj historiografiji ostala je gotovo potpuno nepoznata. Ne znamo odakle ni šta se dogodilo sa njom posle 1916. godine. Ne zna se ni da li je učestvovala u borbama na Kajmakčalanu, ni da li je dočekala oslobođenje o kojem je sigurno sanjala. Slavka Tomić ostala je u senkama istorije. Devojka koja je ratovala rame uz rame sa muškarcima, koja je nosila čin, ordenje i rane, a čiji je život nestao u tišini posle jedne od najtežih epoha našeg naroda.
Ostala je samo legenda, srpska ratnica koju su svet i vreme zapamtili, a Srbija tek danas ponovo otkriva. Ovo je bila priča o Slavki Tomić.